Ngisukuma nokubabaza indaba kaNkulunkulu. Engazi ukuthi njengoba silapha singakhumbula ukuthi likhulu inani ushemba sithenga ngalo ukuze sibe lapha. Mhlasimbeni sikhumbule ukuthi intengo kaShembe la yakhuluma ngayo esihlabelelweni. Sikhumbule ukuthi azushemba yenze ingabi lula mayiza ngakithi ayibonke Nkosi. Uthi umuntu ubaba mayesiluleka uthi uthando lukaShembe kuzo zonke izinto ozenzayo uShembe ngoba usuke ekubona ukuthi ngumntwana wakhe into ayenze kuyo yonke into yenza uyahambele phambili. Uzuchaza ngendaba uthi kwake kwenzeka ngelinye ilanga kukhona umfana wayelusile izimvu zakhe. Uma elusile lo mfana eseyikhaphela emumva kwase kufika imvula enkulu. Uthi mayifika le mvula enkulu wayesebona ukuthi le mvula efikayo izogugula ujantshi wesitimela nempela isiyawugugula ujantshi. Wayeseyacabanga ukuthi kunabantu abazoqhamuka bephuma emsebenzini angabaphuma kuphi ngesitimela. Wayesegijima lo mfana wayesehamba eyoma ngaphambi kwesitimela ukuthi azokwazi ukuthi akwazi ukubatshela ukuthi kunenkinga ekhona isitimela kulikile ujantshi. Uthi ke wayichaza le ndaba uthi umfana waphakamisa into ayiphakamisa ukuvezela umuntu okwakuza isitimela ukuthi khona ingozi ekhona ngaphambili. Uthi umlungu wayishaya ukuthi esitimela uthi akazange asuka umfana saze samnqamula inyawo isitimela. Uthi kwase kuphunywa kubuzakala ukuthi yini ledala ukuthi ungasuki phambi kwesitimela. Uthi dedala ukuthi ngingasuki phambi kwesitimela ukuthi bengizonazisa ukuthi khona ingozi ekhona ngaphambili ebenizophoseka kuyo. Kodwa bengizonazisa lokho. Uthi ke wayichaza le ndaba uthi nothando lukaShembe njalo. Uthi makumele wena uphoseke esisileni thize, uphoseke emgodini thize, uShembe yakukhumbule bese ehambela phambili ukuthi ukwazi ukusinda. Ngelinye ilanga kuthiwa khona umama wayisuka ebheke kuphakamela emhlanganweni kaJulayi, wayesesilindi isitimela. Uthi kuthiwa lo mama wayeseyifaka imali esitimeleni, la ufaka imali kuphuma ithikithi. Kodwa lo mama mayeyifaka imali kuphuma imali ngaphansi. Uthi mayiphindele emumva siyabuka ingane yakhe ukuthi le mali ebeyifaka lo mama ibingapheleli ngishoda ngediblish. Ithi inkosi yasekuphakameni ikhuluma ngaleyo ndaba. Ithi kunjalo emhlanganweni ufika uzenze zonke ezinye izinto ebese uphambuka kanye bese umhlangano wakhe isibusiso sawo sonakala. Uthi kwenye inkonzo ubaba umfundisi uNtini mekhuluma emhlanganweni kaJulayi. Uthi wayehleze emhlanganweni kaJulayi uthi lilibi kakhulu izulu linetha. Uthi wakha wasephuma eyokha amanzi. Mayiphuma eyokha amanzi wayesesiphatha isigubhu. Mayesiphethe isigubhu kwase kuba khona la kunodaka khona wayeseyashibilike yawa. Uthi wayesezwa mama bekhuzu amen. Uthi lento eyayenzeka isimphatha ngabe enhlizweni afikele ukucasuka. Uthi ngaleso sikhathi wayesezizi likhuluma. Lithi izimali likhuluma wena lithi umhlangano wakho ngokucasuka ngenhliziyo ngokuculuka umhlangano wakho suwonile. Uthi wayesehamba eyocela intethelelo kuNkulunkulu. Uthi lo mayichaza ubaba umfundisi uNtini uthi kunjalo njengoba sizoya emhlanganweni kaJanuary. Uninga sofika sikwenze emhlanganweni. Kodwa umuntu nomuntu uzazi yena ukuthi yini lezo fika yona umhlangano wakhe esewuhambe kangaka. Sithi sihlabelelo zenziwa amhlophe egazini lemvana. Khona lapha esithi khona hayi inhlanhla yabo abamenyiwe entokozini abakhethiwe. Yasibe sizohamba nomhlangano siphekezela abamenyiwe singabe sisazizuza sibusisi. Uthe uNkulunkulu bekhuluma wathi umuntu ophuza utshwala akusili iNazaretha lelo yinaza. Lapha kuzokwenzeka siye emakhaya nje masiye emakhaya abantu esijotsha nawo. Mhlawumbe wena uyaziwa ngakini ukuthi yiNazaretha kodwa futhi basho nawe bethi leli iNazaretha siphuza nalo. Inkosi cela ubusisele kuzile amen.